Кебәйі улуғын кинигер сангарга Россияға білдерілібіт кейіне сылын халыта үрдік тахымға аста. Бұ бәлі күн улуыз білділіғ кейіне режиссердара, артыстары кәлін ылжыттатылар кейіне сылығыранамыт көрсүйілерге күттінылылар. Россия кинетин сылгар анамыт сергех төгөр костолга кебәй улуттан төрүттәк кийне режиссерлары, артыстары ол курдук Сергей Зверев, Дмитрий Тадаринов, Георгий Бессонов, Николай Павлов, оны дадыттар кыттан саха кинетин сайдытын таланнах бойын сүриятчы, Тимфей Сметанин сүз сахан көрсө билемнени үлелер, етене улуска кылгас метражтах кинелер конкурстарын ыты туһунан сана үллехинилер сүбе ама бердилер. Улус общественныха кен туттар бир дөйдулахпыт аймнитнан жарын ден кине ухуллан оңухуллан битен эрерин, етене Тимфей Сметанин туһунан усуран кине ухуллуктагын, Михайлачан булчут туһунан мультфильм тахсыктагын улханнык Сергей Уруйду ихитте. Быйыл кине сылынан кине устаатчыларганан кылгас метражтах кинелер конкурстарын балыгынета оңголлар. Саңа сонун конкурс олоктоох кине сайдыдыгар өбүл, кине устаатчылар салгы үнеллергер олук булуу ден сарбактанмат. Кине сылынан биһиги кылгас метражтах кинелери устууга конкурс билдирәргелебит. Улус туактыргар кине устаатчыларгар монно түмүгүн аксыныга бу кинофестиваль терем баран онно тахарыхпыт, кайлахтыр барыхпыт. Ол бир өбүл булуга. Кеһә шахтер клубка Россия кинесин сылын үрүләх ахылыта улус общественнәһен түбдә. Жора кеһәгә саңатаксары турар кине трейлердерин көрүү, культура салаатыгар тускалаттарын килер бит үләһеттери честәһен болла. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, КБА.